Dari Mak Karib, bawasan seketika dulu kaina. Ina, pitih Mak Karib sahabat najat lah habis ya. Kola buyu aja bang sawal sahabat aku tuh ya. Dia bang sawal 10 hanya Mak Karib mau puluh langsung. Ay minta impus ke perantau Malaysia, minta impus ke perantau Malaysia. Baru sekali nyobakan dalam yang sajo, baru sekali makan nyoan yang sajo. Biarlah indah ado kini nan merah nema, biarlah kini indah ado nan merah. Joringgi bagai lain tarimu, joringgi bagai lain kain tarimu. Dimana nema tolong sampaikan perantau Malaysia ledak pulang bangsa ibu lo. Sahabat, seketika masa dulu dari Malaysia kaina. Kalau itu nanti nasabikan sase ina tuh mah. Kalau disuruh pulau Mak Karib meminta impus ke bagianmu, bahasa Mak Nabi itu siang cako saja Mak Karib itu dua tu dijual aja dia. Kapau lo baju asiku, jawi lo siku. Kok iya sudah Mak Karib menjual kapau, kok iya sudah memang menjual kapau. Kembali pada inas yang kini, kembali pada inas yang kini. Ay siyo perantau Malaysia tarambau, ay siyo nema badan tarambau. Ay batu balungui dan talong pegi, batu balungui dan kaduan talong pegi. Hari lampi aku persatangga tigo kini, sebentar lagi ay gurang berhenti. Cali ala tukang kamera di bawah payung menan, cali tukang kamera di bawah payung. Bisu adino siara bana kaluanyo, oi di patroli barito awak kaluanyo. Tak ada orang sayang, tak Mak Karib kanduang. Tak ada orang sayang, nema bagian kanduang. Tolong pulangkan edan sapa duo, tolong pulangkan ay gak sapa duo. Cairan dino ay kalaku iko, tulang bana ay menan ko dikinyo. Merah kita tinggalkan kata Nabi. Kendak dari sini. Berikut ada kendak Miriam